Merhaba Vanu. Hon bixêr hatin. Ez ê di vê videoyê de behsa Mîtanî bikim. İmparatortiya Mîtanî. Mîtanî kê ne? û heke em Kurd dibêjin Mîtanî pêşîn me Kurdan e, wê demê delîlên me çi ne? Ez ê di vê videoyê de bi rêbaza pergala rabinra û bi ser bêjeya Mîtan re hewl bidim xwe bikînim ra û rastiya wataya navê Mîtan. Heke hûn me bişopînin û dost û hevalên hê nebîn abûne bibin abûne, şîroveyan bikin, weşanên me biecbînin, di hesabên xwe medya civakî de belav bikin û qenalê mezin bikin. Dengê me yê bikê, girseyek hê mezintir û zêdetir kesên bibin şîrîkên van zanînan. Ji bîr nekin, bêdîroktî kurbiyîn e û şarzanîn ji kurbiyînê jî xirabtir e. Heke hûn destekê bidin me di derheqê dîroka xwe ya muhteşem û bê hemsal de em ê bi hev re bibin xweyên zanînên rast û kes nezan. Ji bîr nekin, belgeyên di destê min de ewilin û li cihek din nayên peyda kirin. Bu ev zanîn bikine gelî kesan ihtiyaca min bi desteka we zanînyar û hevalên ezîz heye. Ev pêncemîn xeleka dîroka me ye. Me ji zamanê berpanî dest pê kir, me'neya navê Kurd û Kurdistan, gotî Hûrî û Mîtanî dibe xeleka pêncemîn. Dost û hevalên me dişopînin êdî dizanin. Di avana zimanê me de tîp me'ne hilgirin û peyv rastgele nehatine çêkirin. Secere û nasnameyek ya her peyve peyvê heye û wataya peyvê di kilîleyên radengên peyvê pêk dînin de veşartiye. Ev jî tê wê me'neyê her peyva Kurdî belgeyek muhteşem ya dîrokiye û ji bo em dîroka xwe naz bikin, ev rêbaz avantajên bê hemta pêşkeşî me dike. Tamam. Madem em dibêjin di zimanê me de tîp wata hilgirin, peyv rastgele nehatine çêkirin û secere û nasnameyek ya her peyvê heye, wê demê wataya yan jî me'neya navê Mîtan çi ye? Xulixkarên ewil ev bêje saz kirî çi wata lêbarkirine û pasartî kûjan nasname û secereyê ev nav ava kirine. Me gotibî navê Kurd ji Kurd tê û tê wataya tevgerokirina spehî û serkeftî. Navê gotî ji got tê û tê me'neya çalakiya mezin û bihêz ku ev di heman demê de navê çalakiya mirovtiyê ya ji pêvajoya zimanê nîşanê derbasî zimanê peyvê bîye. û navê Hûrî jî ji Hirtê û ev jî navê Ahûra ye. Yani Ahûra bixwe ye. Me di vîdeoyên de behs kiribî. Navê Mîtan jî hevalino ji Mîta Mîtra tê. Mît. Ev Mîta navdar ya tê gotin Yewnanî ye. Yani Mîta mîtiyolojî ye. Mane hûn dizanin lojîk paşgir e û navê mîtiyolojiyê yê safî mît e. Min ji beriya vê di derbarê Mîtra de du vîdeo çêkirine. Hevalên bixwazin di derbarê Mîtra de bibin xweyê zanînên hêzê de tir dikarin wan vîdeoyan guhdar bikin ya jî dubara guhdar bikin. Min dîrok, çîrok û wataya navê Mîtra di wan vîdeoyan de bi awayek berfireh vekiriye. Mîtra navek hevgirtiye û ji peyva mît û rapêk tê. Em peyva ra hilînin mît dimîne. Baş e
د زمان مده چه معنی میته هیا نمیتا ترکه ها میتا میترا یعنی میتا میتئولوژیه نه ام ده اکران ادجی بنویسن میت جودخال ما ناوند مروف کم گیرن ای ایدیت کم گیرن تی چالکی چالکی یا ایدی مروف yani çalekya mrov biyini. Dema em ra limite diken yani mitra tevataya çalekya mrov biyini ya ra ya evvel ya asil ya orijinal ya cevher. Dibêjeya mîtan de ra nîne û an limite hatiye zêde kirin. An. Yên kimekî Kurdî dizanin ev baş dizanin. Paşlêkira an, ên, en, giştartiyê diyar dike. Yani bi Tirkî dibêjin çoğolekî. Lê bi vî keysî vê jî bêjin. Di Kurdî de ev ne wekû an, ên, en, ûn tên pênasa kirin. Naye. Na. Me pir gotiye dema na pêşlêkir be yani pêşya peyvê be neyntiyê o dema paşlêkir be paşgir be giştartî ifade dike. Qewlên zimanên Kurdî hevalno ne bi ser dengdaran re bi ser radengan re hatine kifşkirin. Dengdar her me gotiye guherdar. Li gor vî qewlî mît an, mîtan tê wateya gelek mîtan. Yani li gor vî qewlî hevalno dema an, ên, en yani hê bi cewher ya rast dema natê paş peyvê peyv binayê xilas dibe tê wateya giştartiyê yani li vê de mit an girtiye o biye mitan. Yani bu kavle Türkiye embejin mitler. Jiyeki zededir. Gelik mit. Megu mit çi bi? Mit çalekiya aydi mrov. Yani mrov bin. Çalekiya mrov bini. Lvede gelik çalekiya mrov bini. Komiser hev bine o biye mitan. Naha peyva mitani bir iyi xilas dibe. Bir iyi xilas dibe. Mecberi de pır gotiye havale medi şupine pır baş dizanı. Dema peyv bir iyi xilas dibe. Berjenge. Yani sıfata. Jinav zedetir sıfata. Aidiyeti çetke vanı. Minay em bejin em ji ehli Kurdistanê re çi dibêjin? Dibêjin Kurdistanî. Ji ehli Cühistanê re yani İsrail re çi dibêjin? Dibêjin cühü. Yani dema peyv bi iyi xilas dibe aidiyetê çêdike. Lvê de mîtanî wek mûbêje yên aydê mit. Yên aydê mit. Yên ehli mit. Wekî me bi hev re dîtî me bi delîl û îspatên etimolojîk ku di rêbaza kifşkirina dîrok û etnolojiyê de wekû delîlên şaş nabin û herî saxlam têne qebîlkirin yani delîlên etimolojîk nîşan da mîtanî, mîtan, mît peyvek xas û xurrî bi Kurdî ye û ev gelê xwe bi vê bêjê bi navkirî jî pêşiyên me Kurdan e. Niha li gor daneyên di dest de em kimek behsa dîrok, çîrok û serpêhatiya împeratortiya Mîtanî jî bikin. Em cara ewil di qeydên nivîsarên ji beriya zayînê di sed sala pazdehê yên Fir'ewnên Misrî de li rasta navê Mîtanî tê. Taybet di serdema Dotmosê sêyem de ku ev Fir'ewn di navbera salên
جبریا زاینه 1479 1425 ده جیان بیه ناو ولات میتانی وکو نهارین یعنی bu Kürdiyawe nehalin Arabiye bu Kürdiyawe velatê robaran di qeydan de derbastı. Di nivîsên ji beriya miladê sed sala çardehê yên dîplomatîkên di navbera serokê Mîtanî Tuşrata û Firewnê Misrî Amanhotepê Siyemîn de çûyîn û hatin yek ser navê Mîtanî wekû împaratortiyek mezin dewlemend û navdar derbas dibe. Yani bi zimanê roja me hêzek süper e. Bi vegotina Sıranî zilhêz. Hevalên Sıran vê peyvê şaş bikartînin ev zorhêz e. Zil tiştekî pir zayıf e, hûn zanin zilek tiştekî pir zayıf e, zorhêz e, ne zilhêz e. Dîsa di şer û silhê ji beriya zayînê sed sala 15 û 14 yên di navbera Mîtanî û Hîtit de çêbî pir behsa Mîtanî hatiye kir. Di jêderên ji beriya zayînê sed sala 14 û 13 yê Asurîstana navîn de Mîtanî yan jî aliyek yê Mîtanî wekû xana Galbat tê binav kirin. Ehtimalek mezin hevano ev xana gere. Li gor jêderên dîrokiyên gihatîn roja me, İmparatortiya Mîtanî di navbera ji beriya zayînê sed sala 16 û 13 de li axa Kurdistana roja me hukm ajotiye. Heta peravên Sûryeya niha wekû Ogarê tê binavkirin jî di nav axa dibin hukmdartiya wê de bî. Paştexta wê xweşkehnî yani serêkehniya di roja me de navbera dewleta Sûriye û Tirkan de wekû miqasên nivî re hatî birîn ew de serêkehniya İmparatortiya Mîtanî bî. Yek ji navenda Mîtanî yani yek ji bajarê Mîtanî herî navdar hevano Gonozî ye. Helê hazir dibêjin Nozî ya navê wê rast Gonozî ye. Gonozî 16 kilometra li başûrê rojavayê bajarê Kerkûka roja me cih dikire û di konanê arkeolojîkiyên di kavilên wê de bi 10,000 belgeyên girêdayî Hûrî Mîtanî hatine peyda kir. Di van belgeyan de bi hezaran tabletên karê rojaneyên li ser jiyana huquqa malbatê, milkiyet, rêvebirin, eskerî û aboriyê yên Hûrî û Mîtanî hene. Cîranên İmparatortiya Mîtanî ji Bakur ve Hatî yani Hitit, ji Rûşlat û Başûr ve Asuristan û Babil û ji Rojava ve jî Mısır û kraliyetên xwegirtiyên wê hene. Belgeyek de hevano nameyên Amarna ye. Di sala 1887 de gundiyekî li paştexta Misra kevin Amarna tesadüf hin tablet dît. Di kolanên arkeolojîkên li vê herêmê hatin kirin de 380 tabletên qafîk hatin peyda kirin. Ev tablet nameyên dîplomatîk yên wê serdemê bîn û bi nivîsa bi zimanî û akadî hatibîn nivîsandin. Ji ber ku zimanê demê akadî bî. Yani zimanê dîplomatîk yê demê akadî ye. Yek ji dabaşa van nameyên di navbera serokê Mîtanî Tuşrata û Firewnê Misrê de zewaca Todhapa yani Nefertitiya keça Tuşrata û Firewn axanatanê sê ye. Ku vî Firewnî di navbera salên ji beriya zayînê 1352 1336 de Firewntiya Misrê kiriye. Tê gotin ji Başûr ve Asuristan û ji Bakur ve jî Hitit êrişê Mîtanî dike.
جبو اتفاقك دنابرا ميتاني و مصر ده پیک وره اف زواجا دیپلوماتیک چه بی هکه بهرک یا راستیا و نیرینه هبجی اما سبب چوینا مصری یا نفرتیتی جدای نفرتیتی یعنی تودو هپا هوانو نفرتیتی ورگرا عربیه یعنی تی واطیا سپحی هات سپحی رند دلال هند زانن سپحی تایا نفرتیتی حتی بروجا مجی لسر زمان وکی دستانه نفرتیتی یعنی تادو هپا حکیمه غریبه حمیر و برین و دمه یک کردان مالباتن حکیمه یعنی همه حکیمه طیبت یک نزایه نزانم چما فرعون آخاناتان سیمین به نخوشی که گران دکوه او تادو هاپاجی یعنی نفرتی تیجی وکو حکیم دچوی تداوی بگه پشتی هنگی چما کچ کاس پحی او جوان وی زلامه اختیار رزاوچی او ماویدی اوی نزانه بلگه یک دیجی یا ام بحث بکن هوانو بلگه یا ادریمیه ادریمی سال 1903 لدشت آمریکا حتای جهه کی جرد بیجن الله یعنی تل آچنا کولانک پیکات دوی کولانه ده پیکرک هات پیدا کرن پیگر ادریمی دی بیجن پر مشهوره لسر قاعده وی پیکری نویسک جینامه درش هیا دوی نویسی ده دبیجه یعنی ادریمی دبیجه از جمالباتا قرالیت حلبه من ده انجام تبلیغاتی یک سیاسی ده احتمال یک مازن ایلی شهیدیتیان ده اف کس درابست تی سرگم کرن لسرگم edemine پشره با آوایی که تی الله yani em bejin navê herêma Hatayê tê wê de o dibêje ez bi erêkirina Horî û Mîtanya bîm qirar. Demekî wê hingê ji bo li herêmê yek bibe mîr, wezîr, kiral yan jî rêvebir lazim e erêkirina Mîtanya bigire. Yani hezek avqas hagumun yani bejin hezek avqa gerdoni avqazi mazın. Dise havano levede peymana meş peymanek meşhur belki vecib istiye ya Mitani Hitit ya heye. Ev peyman jiberiya zayne 1343 li Kurdistanê çêbî. Mesela ve peymanı ev havano. Te goten ji bakur ve Hitit o ji başur ve jî Asur erişin mazın tênin ser Mîtaniya. Ev dibe sebeb kaos û tevlîheviyekî nav welat de çêbe. Kurê tuşrata hin jî dibêjin birayê wî hin dibêjin kurê wî şûtarna yani kurê wî yê mezin şûtarna derbeyekî navxweyî li hember bavê xwe pêk tîne û bavê xwe dikuje. Ew derbarî ser text dibe. Birayê kiçik Şatî Waza yan li ser vê bûyerê dirave yan jî tê sergûm kirin. Xwe nerazî dike tê sergûm kirin. Destpêkê çecem Asuran dixwaze ji bo li hember birayê xwe derbazî ser text bî, textî biqulbîne ew derbazî cihê wî bibe alîkariyê ji Asûra dixwaze Asûr alîkariya pêwîst nake rat be derbazî cem Hitîtiya dibe diçe cem Şopîlûlumayê Hitîtî. Ji xwe cehvê Hitîtiyan dest ji berê ve di axa dewlementiya Mîtaniyan de bî
شوپیلی لوماجی وی فرصتی وی کیسی ناراوینا رادبه هم گچا خواب به شاتی وازاره دزوجینه هم جی پیمانه کی پیره چید که işte پیمان مشهور جبریا میلاد 1343 پیک هاتی اف چید بیجه دبیجه لازمه تب روش آوای فرات بدیمن شوپیلی لوما شاتی وازاره دبیجه ناوی وی هرمی آسوهای هون انتب ملاتیا سیواس روژامه و هنگی جیره گوتیا آسوه هرم آسوه قادا آسوه میتانی احتمالک مزن لسر سه نواده هات ناس کرن جباکر را آسوه جناوک دا میتان را متینا و جباشور رجی خانه گل دهات گوتن شوپیلی لوما دبیجه شاتی وازا لازمه تا آسوه بدیمن او جدی دی او پشت ایریشتینن سر شوتارنا اویجی تخت را دکن دو کشن یعنی چه چید که تخت را دکن شاتی وازا داتین سر تخت اما ایدی اف پیمان دبه سبب میتانی آستک پرمازنده هم سر بخواد یا خواهونده بکن هم جی آخا خواهی دولمند و ولات خواهی برفره ونده بکن اوه که دبا خواه گرد دیه میتا هیتیتیا خالا هری گرینگ دوی پیمانه ده میتانیا و هیتیتیان هر دو جی با خدای پانتاونا هوریا سندخارنه خدای پانتاونا هوریا ما بحث کر بید که بی اولنا تشوب و هاپاتایه تشوب هاپاتا و کمار بی هاپاتا دهن جیدرانده وکو آرینا در بازده به اولنا هاپاتا لویده خداین شهادیتیه یه آلیه هیتیت و شهادیتیه دکن تشو آرینا یعنی هاپاتا او کمار بینه خداین ملی میتانی جی هوانو میترا ایندرا ورونا او نسات کرد یعنی همی خداین کردن جبریا زاینه سالا 1205 جباشور ولات و آسور ایریشتی که او سالمان ساره کرال آسوران خالا یعنی قادا امجره باشور ولات میتانی بیجن خانا گلجی دا گرتک جخوا آسوا کتبی بن دسته هیتیتیان ده خانا گرجی که و بن دسته سالمان سر آسور ده لوده ناوند میتانی دمینه ناوند ام جیرتی گوتن متینا دمینه او شر آسور او کردان حتی بزافرا جبریا میلادی 612 یا مدان دوام دید وکو انجام کردین 300 سالان به برجنگ میتانیا حکم آجوتین بردوامیا هوریانه او هوریجی یا گوتیانه اف میسوگره هون اف قطعیه میسوگره قطبین بدینینه و هز چتک جیم بیجن ویدیوین بوری دجی من کتبی ولات واجی نهاتیه تاگر کرن سینور هاتنه گو هرتن مثلا بیجن آسووا کت یا دسته هیتیتیان da آنجیان بیجن خاناگر کت یا دسته سلمانسر آسور da ama astaki mazın da naven da em naha jere dibijin Kurdistan nehatiye tagir kirin. Vedi jine ay tagir kirin. Medina. Demine deste Kurdan da. O şer devam dike. Hatta zafera medan. Hatta hivi vetrendkarın bejin ihtimalek permazın hitit urar tuji basken Kurdane. Ma bahs kiri ve ma bahs kiri yani Hitityan bu Xudayın huriyan sonduqun anji وەکو شاهد ji peymana re evê dîdîkin. Xalek dijî
یا بالکش دخوازم بیشم کمار بی کمار بی خدای یه اختیار یه پانتاونا کردای یعنی پانتاونا گوتی هوری میتانیای کمار بی اما ده پیمانا شوپیلیلوما او میتانیان ده میتانی bu komar bir son doxun. Yani komar bir legal teşup و hapata komar bir jiveke evidi nişandıdır. O ya hebal keştir havanı komar bir dijederin Hitit yanda vaku komar bir rakali derbazdı be. Komar bir rakali. Rahun zanın koga asil gavin binge o galci gale yani Khudaya ra ye ihtiyar. Khudaya mazın ye ihtiyar. Jibu video hizedetir diriş nebe em cevher derbazdır. Nuhat derbari her bu yerek ya me bahs kiride lazım bir cildan pırtuk o bir daha video varın çekirin. Didaviye de tukhazın çem pırsa bikin o videoyu bikadinim. Yek Mitanya 300 sala لمزرا بوتا لسر جغرافیا یک پر برفره وکو امپراتور دیگ زورهس حکم آجوتی چما تنه بقرار توشراتا او مالباتا وی تپیناسا کر یعنی چما دیرو که ده تنه بحثا وی مالباتی و وی مالباتا وی قرالی دی 300 سالا هکه ام خوری و گوتی هاجی دیگه سر اف به گلنه گک 5-6 هزار سال herhalde 300 sala nece aliye bav toşrata o kurevi mativaza ve hatiye revedir. Do çava çedi be imparatortiyek evqazur his navdar 300 salan hüküm ajeti ku berdevami ya adetek 4-5 hazar sala ya embeci zamanı berpanir hatta uydi hati yani belge eklediği nahile o amwan jqayd Mısır Hititu Asuran ferdi. Yani Kurdin khoyin dirugek Afqaz diriş zamanek Afqaz devlemen khoy mezra buhtaya navenda şahristaniyeti kalem li defteri ne dana harfek ne nivîsandine tipek li divxa ne iştine se di dîruka Kurdin qedîmde cehek pir cudaya bajarê Kerkûk heye. Me bi hevre dîtî bî bi navê Ereb xwe paştexta gotî bî bi navê Gonozî yan jî em bêjin Nozî navedek pir girîng ya Hûriyan o di dema Mîtanya de jî tiştekî ji girîngtiya xwe hûnda nake o ihtimalek mezin piştî serê ya paştext bajarê duyem yê herî girîng e. Di navbera salê 1921 de li Gonozî ji aliya arkeologê Amerîkanî Richard Shira ve kolanek arkeolojik dest pê dike. Piştre Enstitüya Oryantalya zanîngeha Harvard, Chicago o Pensilvanya jî tevlî ve xebatê dibe. Di van kolanan de bi hezaran tabletê ji beriya mîladê sala 15 û 14 hatin dîrûkirin o bi zamanê akadî ama peyv û kevşkirinin pir zêde yê hûriya di nav de hatine dît. Tê gotin di van tablatan de têkildarê jiyana malbatê bi karanîna zeviyan û xulamkirinê hin madde hene xulamkirinê. Dixwazim li vê de sena rastiyekî bikim. Ji ber ku ya di belgeyên dîrokî de ferqa me winda dike o dîroka me şêlo dike ev veqetînên zirav. Di dîroka Kurdan de ti carî çînbîn pêk nehatiye. O girêdayî vê ti carî çînek xulam jî çênebiye. Kurd ji destpêka dîrokê heta bi roja me komînal jiyan bîne û di dîroka me de çînek xulam kule çênebiye. Evet çênebiye. Baş e. Li vê de çima bi taybet hengaftina xulamkirinê hatiye bikar anî. Kevşkirin ji maraba marabaya
دل خواده ترکی هاتیه ورگراند مرابا ترکی جمره بایا کردی تی هوانو مربا نه خلامتی شریکتیه میناک ارده منه چاندنه که ما او یه زیده یانجی کسی تنینه زویا خواه بچینه او تو زویا خواه به مرباتی دیدیمه توف مصرفا چاندنو دروتی نجید نافده هر تشت آیده خواه ارده او تنه مربا کارکرتیا ویدیگه لویده جسیا یک بره ساله یه مربایا جسیا دو یه خواه اردیه جبر که اردیه ویا همین مصرف آیده ویا مربا تنه کارکرتیا ویدیگه بره ساله جسیا یک یه خواه مربایا او جسیا دو یه خواه اردیه مرباتی مرباتی نمارا بایا ترک ده فیلم yeşil çameda nişamede ki ne ava şirikatiye bu avaya ki şirikatiye bere sağlaya insani jberve levede şaştın per mazın tene kirin mesela levede maraba şirike ama vaku kula hatiye vergerandın çünkü ser Türkiye'de vergerandın bakıyorum vesile rastı yazı peki vaku davi havanı زانستا رسمیات دیرو که هی فرال مادی که هر قد ای اونی سوگره فرال مادی که از جیلی کلین دکیم و هون جیلی کلین بکیم جبو ام بکنه راستیا دیرو که خواه دوی ام خباتک با عقل کردیتی و به امان بمشینه حتی بو هفدیتن اگدن بخاطره و